Muraho neza ndabasuhuje mwa bantu mwe muri Congo ibintu byakomeye cyane, intambara yakomeje hagati ya M23 na FARDC, igisirikare cya Congo. M23 nyuma yo gufata Goma ikaba ari iri kuyikondorora yashizeho ubuyobozi, abaturage bayishimiye bayakiye neza. M23 yakomeje akazi kayo k'intambara isatira Bukavu. Ku munsi w'ejo bafashe agace ka Kavumu bahakubitira FARDC ndetse n'abasirikare b'Abarundi bari bahari benshi cyane. Amakuru arimo gutangaza cyangwa se amakuru ari kuva i Burundi no muri Congo haravuga ko abasirikare barenga 200 b'u Burundi baguye ku rugamba. Ese wowe ibintu byo muri Congo urabibona ute? Dore ko Antoine Tshisekedi iyi ntambara iri kubera mu gihugu cye cyo muri Congo nta kintu ari kuyitangazaho, yatereye agati mu ryinyo arituriza, nta kintu na kimwe bashaka gutangaza usibye gutangaza amagambo y'ubusabusa gusa, atakemura ibibazo biri muri Congo, yikomakoma ibihugu bye bituranye ngo nibyo biri guteza iyi ntambara. Nyamaze ibihugu bitandukanye bidahwema kumugira inama yo kuja mu biganiro na M23 bitabasha kumubwira ko ikibazo ari icye, ari ugomba kugikemurira ubwe, akareka urwitwazo ko kwikoma ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Gusa Perezida Kagame we abivugaho ikintu kimwe gusa, ijambo rimwe avuga ko ibibazo biri muri Congo atari iby'Abanyarwanda, nta n'ahantu bihuriye n'Abanyarwanda. M23 ni Abanyekongo bari guharanira uburenganzira bwabo hariya mu gihugu cya Congo. Tshisekedi agiye mu biganiro na M23 bakumvikana, intambara yahita irangira. Ibihugu bitandukanye ndetse n'ibinyamakuru bivuga ko Antoine Tshisekedi hari ufite ububasha bwo kurangiza iyi ntambara iri kubera mu gihugu cye, hari we ushobora gukemura iriya ntambara mu gihe gitoya. Bamwe bati Antoine Tshisekedi yemeye akajya mu biganiro hagashikirana na M23, intambara yahita irangira mu minota mikeya. Ese ko numva Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bakomeje gushinja u Rwanda ko rwaba ruri guteza umutekano mukeya. Antoine Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye, cyane cyane Ndayishimiye w'u Burundi, yavuze ko ashaka guteza intambara ku Rwanda, na Tshisekedi akaba ashaka guteza intambara ku Rwanda. Ese ibintu biraza kugenda bite? Ibi bintu ko ndi kumva bikomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye uri kwishongora ku buryo bukomeye cyane, gashaka gushoza intambara ku Rwanda. Ese ibintu na Tshisekedi barimo kwibaraguza, barimo kuvugaguza, baraza kubigeraho? Yakise ko abasirikare babo bashiriye ku rugamba, M23 ibamaze. Ibintu byo biraza kurangira bite? Bana nanjye muri iki kiganiro umenya amagambo yose abakuru b'ibihugu bagiye batangaza akomeye cyane. Iby'umwihariko wibuke gukanda kuri buto ya subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo breaking news nk'izi ngizi uzajye uzibona mu ba mbere. Muhaye ikaze. M23 ku matangazo yagiye isohora ku mbaga nkoranyambaga zayo zigiye zitandukanye, umuvugizi wa M23
Afande Wiringoma yatangaje amagambo akomeye cyane. Yavuze ko bo bagikomeje urugamba, basatiye mu mujyi wa Bukavu, dore ko ibinyamakuru bimwe byatangiye kwandika ngo M23 mu marembo ya Bukavu. Hadaciyemo nk'isaha bahita batera agace ka Kavumu, baharwaniye bikomeye cyane. Hari naho abasirikare b'u Burundi barenga 600 baje kuhagwa. Ni intambara ikomeje gukaza imirego, cyangwa se yakajije umurego hariya muri Kongo. Mwabana umwe, ese ibintu biraza kurangira gute ko mbona ibihugu biri guterana igitaraganya bigafata imyanzuro? Ariko Perezida Kisekedi akaba yaranangiye ngo M23 nishaka izagere ku irembo cyangwa se mu marembo, nishaka izagere ku muryango wa Kinshasa. Sinzigera njya mu biganiro nabo, sinzigera nganya n'umutwe wa M23. Mwabana umwe, baca umugani mu Kinyarwanda, kagasuzuguro niko kabi. Kisekedi uri gusuzugura M23 ikaba yamufatanye Goma, ikaba iri gusatira Bukavu. Ubu M23 nimara gufata Bukavu biraba byarangiye, harabashigaye umujyi wa Kinshasa. Ibaze ko iraba yamufatanye imijyi igera muri 2 ikomeye mu gihugu cya Kongo. Kinshasa ni irabisigaye. Gusa ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko biteguye intambara, bariteguye cyane. Bavuga ko bafite uburinzi bukomeye cyane ku mupaka, nta n'ushobora kubameneramo. Ayose ni amagambo agiye atangazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, zivuga ko u Rwanda rwakajije ubwirinzi ku mipaka yabwo, badashobora kongera gukora ikosa ryo gutakaza abaturage nk'abaguye Goma. Urumva niba intambara yerekeza mu mujyi wa Bukavu, bishobora no kuzafata mu mujyi wa Kamembe, hakagera abandi baturage bahakomerekera. Reka ushimire twabonye mu iki kiganiro, by'umwihariko ukaba wakanze kuri buto subscribe, akoze like, share ndetse na comment. Iyo ni inkunga ikomeye cyane. Njye mwari kumwe na Pacifique. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Ndabakunda cyane. Reka dusubire ubutaha.